ดดมีนูละปาอุลนันหันดำเจียวหาหมอHakhaNetนี่ลุงลมตีนนันกุดกันอินไลน์หน้าตุตันHakhaNetทองกันชิมดิ่งมีอัตลังปีกรักชิมไลตั้งจางปังชงมีทาเข้าจะจินนักอินมีอัตรามีอันตำเดวจ้าเจ้าเฟลนักอันตัวชันสกายรัมชันกเลเปงมีหุ่นดีลักอันLDปาร์ตี้นิไตนักอันหุ่นดีHakha Peter Church UPC Vice President Harry Van Tiao hol han nak atwa NLD ni Union Chawza Sarkho nak dinga hlodu palai an tlin chang Flam a COVID-19 mizo thar pakhat a chap mindat a COVID-19 mizo pakhat an hu Tol chung thong grak chimlaiตั้งจางปังชงมีทาเข้าจะจินนักเอ็นเมอัตรามีอันตำเดวจ้าเจ้าเฟลนักอันตัวท่านชิรำกุลตั้งจางปัง ZCD ปาร์ตี้อินมินิสเตอร์ผู้เป่าลุนมินทางอาจวมอีไตนักอำหุนักเมมหุนอะเมทาเข้าดิ่งจะจินอัจฉริมีแรงอินเมอัตราตูทองลีเลจรุกอินอัตตำเดวจ้าเอาไว้ที่นักเจ้าเฟลนักอันตัวท่านอีไตนักอำหุเทียมเตะทองกันไทยฮิเมมหุนอะเมจงสมลีอีทวดดูแคนดิเดตโพลมีซาปินีเมทักเมจูนเวมเบอร์นกว่าตั้งจางเป็งทิมนักจงอาอันกวดอี ZCD อินอาจวมีปูปาลุมินทังเล NLD อินอาจวมีปูทังสวนจามหาอีเมนทักเมจูจะจินนิงซีลาวอินอัตมเดวเตียกันไทยฮิกงเฮเปตไลอินชิรัมกุ Election Commission จงลุดไลผู้อุกนอลนี้เจ้าเฟลนักตัวทันดีเสียจังมีเดียอัตมเดวนี้อันอิปัลตั้งจางเป็ง Commission ไลนี้จะจินอันคมสวดเลวอะมีเดียนี้อันหลังตรมีอซีอันปัลมีชงอาปูเปาลุมินทางนี้เมทองสริเลจันฮิเลปูทางสวนจามนี้เมทองงาเลจลีอันงาเตียกันไทยฮิคอมพิวเตอร์ไลตามติมเลามีอซีเมอันงามีค่าจาวลอินอาร์เดลสวลอตัวจุนอาชาเกามินิสเตอร์ปูเปาลุมินทางนี้ได้นักอำหุเกาทิมนักทรงไลนี้หนึ่งจังเลาอินกันตัวมีอสิชิมเลาหนึ่งจังเลาอินตัวเสโลประคัดลองเจ้าอินกันตัวห้าอตุจูอันปังานิงอินดับเบิลลองตีอินอากายแต่ฮักคาโพสชิมเมจจินอดิกมีอาปูเปาลุมินทางนี้เมทองทุมเลจรุกเลสมทุมเลปัสรีอำหุเลปูทางสวนจามนี้เมทองฮีเลจสรีเลสมรุกเลปกว่าอำหุเตียกันไทยฮิเมมุนอะเมทาเข้าจจินอันหลังตรนิงอาเมนุงทองเรดเลจลีเลสมทุมอันฮิเมมุนอะ Union Solidarity Development Party USDP National League for Democracy NLD Union Betterment Party UBP Zomi Congress Democratic ZCD le Zo National Region Development Party ha an izwam tia thai si Sagairam Chan Kalepeng mim hundi lak an LD Party ni tainak an hudi Sagairam Chan Kalepeng a pitu hlodo amilta hlodo Ram Chan hlodo number 1 le number 2 Chinlation mi phunha hlodo pol a an di lak in an LD ni tainak an hudi thai si pitu hlodo a an LD ni me singkhat le som thum leng in hai ashwai e apan hi naka USDP ni me thong som thum an si Amilta hlodo a NLD ni me singkhat le som thum leng le USDP in me thong som thum le thong hi leng in apan hi nak aseve te kan thai Chun Chin Affairs Minister hlodo me hun a NLD ni thong som thum le thong red leng in apakhat nak amhu i me thong lai khat leng in independent in azwam mi pu bun zanan ni apan hi nak amhu Sagairam Thimnak kong he pet lai in Chin Affairs Minister za independent in azwam mi salai lal thanchuang ni Sagairam Thanchung hi adi lak in NLD ni tainak achau kai hi Chin Affairs Minister hlodo hun a azwam ve mi ka si Kay male kaput tok me chu kamu vekau NLD hi chu Thimnak thlan in an thong lai ti chu mizapi ni zumle thai di cheu asi asina in atu Affairs Minister hun tu hi chu chawza an sarkho nak ding a pet lai lau mi mizapi sina chimfian nak zong katwa Thimnak to mi zong hi atlam tling tukau tainak amhu mi NLD in pi larimwan asi ama zong ni tampi rian an kan tuan pek kaulai tia da hakhapost chim Shan Affairs Minister Memhun a NLD in me di lakluk in alak e USDP ni me thai kwa long amhu tia thai si
Hakha Peter Church UPC Vice President Henry Van Thieu Hul Hannak Atwa Hakha Peter Church Vice President Henry Van Thieu Hul Chu Vice President 2 Henry Van Thieu Chief Ministers Lai Len Loile Border Affairs Minister U Han Win Aung Ni Thongni Pukul November ni Sha Hannak to asi He Vice President Henry Van Thieu Hul Kong He Petlain Hakha Peter Church Pastor Del Timpeng Ni Thongni Pukul Mai Thai in Saksham Kan Thok A November no Kwa Kan Lim Vice President 2 Henry Van Thieu Ni Natala budget in an kantore pek mi asi kan makri fa buni kan tuan hi hol kan saknak cha hin natala budget in singzali asi kan makri fa bu in singzakhat leng kai kan di ve Vice President 2 Henry Van Thieu le achung khar chunga longlop nak tampi kan ngai chun natala chungjong a lop nak tampi kan ngai te da hakhapost chim Tutana hannak to mi Peter Church long silo in krifa budang pol sinjong a natala ni hin bom nak apek cheu na te kan thai NLD ni Union Chawza Sarkho nak ding a hlutu palai an tlin chang November ne riat Myanmar Rampi Party tling Democracy thimnak chu alim chang I Rampi huap in NLD party ni tainak an hmu tia kan thai UEC ni phunglut in thannak chu an umri launa in thongni pukul November ne sha tiang hmu kho mi chajin a chun Union Chawza Sarkho nak ding a her mi hlutu palai chu an hmu chang Thongni lenga kumnak en tamdeu an hu chang te thai asi UEC ni alang turning a chun NLD ni tainak amhu ning ramkul in kachin hun som thum a kulorok kayal hai kwa a hai khat grand hun hai kwa a hai sri chin hun kulakhat a pakul mun hun kulanhia hai kwa rakhai hun pathum shan hun hai sri fon Zala Thai Thumle, Ramchan A Zanhi le Somret le Pakwa, Fun Zali le Panhi in, NLD ni tainak an huning asi. Chiram kul tainak mu mi kong hepet lain, Myanmar Vice President 2 Henry Van Thieu ni. Chiram kul sung a kaimat tal in, Lodu Palai minung somthum le Parok ni tainak kan chau, Zatwak in chun, Somkwa le Panhi asi. Pitang som hun kul lam hun khat sung a hun kul. Ramkul hun lai ret sung a hun lai ruk di lakfan hun som thum lam hun ruk asi thongni lai nga kum leo nak en tam deu tai na kan hu tia a Facebook chamhai a alang tar thongni lai nga kum Myanmar thimnak lewa NLD party ni rampi huap in zathum le som kwa tai nak rak hu tia thai asi bi mang lai tel kasi Falam a COVID-19 mizo thar pakhat achap thongni kumkul November ni kwa zan lei swimalam panga shong a falam khwa lunak kei a khotlong mi pol sop an chakna I minung pakhasin in zotnak mu asi tia kan thai hi kong he petla in falam COVID-19 committee shwaitu salai timi thutni atu COVID-19 mizo hi kale in arakai mi secret company rentwan tu minung panhi an si Falam khulu na kay a November ni kwa swimalam panga rong a sob an chektik a minung pakhasin in COVID-19 zotnak mu asi zotnak mu asi la changka in falam si in isolation wat a zawkhan asi ama he ana inyam in a ummi a hoi pa chu lungpi quarantine a erkhum mi asi lungpi quarantine a erkhum mi minung hleiruk an tia da hakhapost a chim Alhan achun tidim falam hakha le thantlang le khotlong dingpol khaikam kai a soblak ansina in November niruk in falam hakha thantlang le kalding mi pol chu falam lu na kai a soblak thok asichang falam lu na kai a zingka swimalam pasha in hleinhi tiang zan lei panhi in panga tiang soblak na kan ngai tia da hakhapost a chim Falam kuchung a COVID-19 zotnak ngai mi minung panga an minung pali ni damnak an hu chang I falam si in pi zotnak ngai minung pakhat long an chang tiat kan thai Mindat a COVID-19 mizo pakhat an hu
thong hi kumkul November ni kwazan chinram kul thanglai lai tlang mindat a thisepur mi motro mongtu pakhasin in COVID-19 zotnak mu asi tia kan thai hi kong a hin Dr. Zowen Naini mindat lu na ke a khoitlong mi pol RD3 test in check and CE thisepur mi motro mongtu pakhasin a COVID-19 zotnak mu asi zotnak mu asimi pa I anupi hi November ni ret a BEHS number 1 mindat mezung panhi a mezung haktu asi ama he nainyam in a ummi mezung haktu saya siama minung hlenga he erkhum hun quarantine a khum ansi zotnak mu asimi pa I anupi chu November ni kwazan suimalam pali a RD3 test in Anchektik a zotnak mu asilaw tia da hakhapost achim tutan HakhaNet Thawngchimnak chu hivial hin kan ngol ri lai dibora sungmi kasi